Woi, jauh itu yuk. Nah, ibu strapler lah. Ikut ayo yuk. Jauh ya perjalanan yuk. Aduh. Jere. Aduh, jauh usah banget ya, Em. Betul, aduh, mana panas dasa, lumpang jauh. Anak haus tuh, aduh. Waduh ya tuh, Em. Duit tegablek ya. Ning saya beli minum, Em. Karena kayaknya yang upah. Dia mana tuh, Nuta? Ya mah Em, buka duit mual menurang lempang. Obat mah ayo ya, tainan wae. Aduh, jacul, aing dibayi menuribun. Ngus tungguan dia. Oh, keren. Table es. Naon? Es orson. Dibungkus apa di gelas? Kandung. Dibungkus lah. Berapa duit? Goceng. Mahal amat. Kewena ketimu pas. Bebe jabai nak hutang mah. Betul, betul. Emang hebat ya, Em. Anak buah nu paling bisa diandalkan bae. Iya. Pokoknya mah tenang baik. Oh, urusan minum aja aing mah gampang. Itu si Acul dan si Oem dek naonnya? Pasti dek mabok sih. Oh, nyalel. Pasti nek marabok mana. Motor-motor mau pos ronda banyak. Oh, jalan beneran, amun terbukti ulang laporan ke PRT. Oke, siap. Yo, lagi minum obat mahal sih ya, Em. Obat nanti, Cul. Maaf ya. Aing mah tara nginum obat. Nu dilarang ku agama, kiki ge aing preman syariah. Kos bang bae sih, Em. Kan ini mah antimo. Aing kenaran mah pas mabok yo. Atupan aing Bang Reman. Oh, antimo. Aing sih kumaha sih, Cul? Kunaon emang? Batu mah nginum antimo sancan lempang. Aing sih geus deuk mabok. Karak deuk nginum, aduh, liur aing. Kumain bae, Em. Obat-obat aing, SS aing. Ya, ribet dia. Kalau saya udah habis pikir aing tadi. Aduh. Matos minum obat asa tertunduk, tapi aing ngehes, Em. Sarua ya aing gitu, aduh. Mana lempang geus ganti tadi kata. Tuh kan, minum obat. Mau salah deh ya, pasti narkoba. Oh, enggak. Itu kurang laporan ke PRT. Ayo tuh, ayo. Assalamualaikum PRT. Waalaikumsalam. Ih, saya masih kira BBD mana didinya. Ih, yang kenyal kain di dieu. Parah sih ya. Naon, Lel? Tadi PRT di posona anu mabok. Bener sih ya. Bener Pak RT. Mabok minuman jeung obat. Masa lembur urang dari jam tempat mabok. Waduh, waranian amat mabok di wilayah aing. Teu nyahoun RT na saha meureun ya. Hanya bener. Ayo tuh. Mana jelema Lel? Ih, PRT iya mah lain. Di itu pas rondanangnya salah. Asa kumaha sih cenah di pos ronda. Pak RT dina teu nanya. Aya pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Tah. Geus lu ngomong hayu sabar Ayo. Ih, dasar kedago. Oh Pak RT, tah jalan mana? Tuh, menurut kita. Gol. Gol. RSA udah kena. Em. Yang sarua kemar sial meureun di mana nya? RSA sen ulang geuna. Well, coba kusiana cala alakeun cai saember mah dugaan bae geus aya cai mahar udang ya budak. Ngalacaina di mana PRT? Tuh di luar tangkalan. Aju kumaha ngalacaina? Ai gubuluhan teuing sia mah. Ayo urang ngalah naon Pak RT?
Siapa ngalak ngeong itu di aspal. Sarua antar anata mental sama warga cai. Oh, Oke, udah naik nama dia. oh Pak RT mah. Ayo pakai bantuan aing. Itu aing bantuan Oda ke begadang sampai jam 5. Di molor lain lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kek, di mana mana? Oh, nyalanya. Mang, berendanap. Mang, Ai, Ai. jam mana? Paling eta. enan, Mang. Minta cai tong saember. Emang usaha datang-datang minta cai. Kenalkan orang Mel. Oh, bomat. Hujannya. Kita udah kelihatan konyol amat lah kayaknya. Ayo tuh lah. Ayo, Ayo. cabut. Wah, dia bangke China loba. Wow, seger. Lel, geran lel, bisik bal teuing. Ayo tuh. Ayo coba kamera tuh. Teh. Kok malah hesi? Udang. Sial ya, balapan enggak jadinya. Oh, ayo terus ngacai tadi. Dua aing berbanding trail. Ini mah dua bergadang modal. Saya mana? Tah, China tah. Woi, Pak RT, ini aman sampai aman. Oh, Pak RT, mengalah jauh-jauh, ngiram sama toang. Kalau lagi di parung panjang. Jangan loba-loba, temu loba-loba mah pas ronda aing banjir, base. Dan itu. Em. Woi, udah. Ayo naon lu? Udah aing siram. Aku tuh sia. Aing udah laporan ya si LL jeung si Bangke. Aku sia. Ngaku Cemara sia. obat. Ayo macul, jauhin narkoba, deketin Rangda. Tah. Jauhi narkoba, deketin Rangda. Mabuk naon aing teh? Nyaho mabuk naon boy. Aku sia mabok. Aku siang aku. Iya, aing preman syariah. Tuh. Tah, buktikan tah. Ieu mah cuman es osron ke, jeung ampimo. Nyaho tuh. Segar. Aduh, laporan cul, Nanti laporan si Bangke jeung si Melel bohong atuh itu mah. Oh, jadi tangkurak sia duaan meminta lain aing cul tah si Bangke. Ih, naon Sia ge tadi ditahan sia. Sia punggung. Teu ngarti aing mah. Aju urang ku mayit teh. Asih mah leuleum lumpat ti budak. Moal lilu aing teh ah. Bagi gua sih simpel bro. Lu kalau suka sama video kita ya lu like, lu komen, lu share. Dan jika lu gak suka, gampang. Wehnya aja HP lu cemplungin ke kolam. Action. Enggak. Oh iya lah duaan yo, tak kurang mah. Cuma si L. Subscribe pegang siapa? Harusnya kain emang lagi susah saya ya awalnya tuh subscribe. Jangan ke bapak aja sih. Aing dikelayangi. Bocehan dulu. Aing dikelayangi. Bocehan dulu.
Iya, ayo, action. Tabuk, aduh. Sampai men, mau ganjur. Masih mana teh? Oke guys, banyak ibu-ibu guys. Gimana nih iya? Gimana iya? Belok aduh. Pasti mana keringirana tangan tawon.